Raidu chunu tagalekina iduelu ikarikanya peitoni itomona kanya reida adomona rerenguna ai training ao abolia erikadishak. Kwangene Junior Eagles luko soroti kesi achamoto ebe eloste kesi ai tutuo riduelu tetere etedorete adomonunu ekotosi kesi oingaren. John Michael Erebu ngesi apuakunan Junior Eagles soroti. Ngini holidays ne tuarere idue Dumunjo be jaiso kide program lo anyu be we occupy idue during this holiday. That's number one. Number two, utai moro Atalanta are skills ara chuasine ni kamtoso emopira. Do emopira lo raili kamtoso idue lupe suru kide lusa. Do lomtos keso okarulo egiligila. So ikarulo elu ikari kanyango no keda kwap ara under 9 also the under 7 also the under 12 under 15 also the under 17 nguni program sijatarasa so jaini kini so keda 8 training are sani kini duelu osawa na legi ligila lepiti so auria kijongo le wanyu be arejo kuna program lo idue ka lo so maisa ne pero ya tema be katuma ngara kini warzo ponalo nara raile community program ikorso na ikino opportunity ne jaengi ni koko ararere ne jaengi ni koko abole mubira ane jai kere bonbone pero ngesa dolune e periko kuna abole mubira. Onyeja ngono da ama kaka Aboliak da kineritos. Abule ite kwenye Aboliak ninaita nara kwa nage ukesa Aboliak da de karedo pe mambo abole raine reje space racho ta bola na kitejo kama musuku kule ndio koko bone mtejo bola kitaka ngara na ije kwenye Atalanta ije audio kwenye you invest Eagles anadu muna Aboliak kale boneta Aboliak no Uganda Aboliak national club keda Aboliak ayengara Atalanta okokin kudonga almona uriaka aina idea ni lai ara itengo rai foundation of the Eagles anko Mike mamere tuelite rato telo efolo Aboliak so do ajena wa ukuru da ni ya sidu we pedo buno ngaisi ni kweki ni ba ukuru da oyawte duwe Aboliak emoki ara ngare mo bidiri ni pele ndiko kumar tena pedo. Kanuka TV East Solomon Ramo Koibuga soroti.